The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway-kiway. Thek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong yat pilgrim na kaniam Hindu kila tuit sa mo jambuin hamosun ram ban pendep yak yatra jungki kumba ki jule hakisnem ki blaletno hakani ka kanti ki bamenta ki rewngi Hindu ki haban budbej buranti ki kendon ki blabu khnang ban penne yak jingkhu jang mai mariang hakani ka jingwan poi kinong yat pilgrim na kalengari India ladan ki volunteer na kaleng jong ka borsnong bat kumjuru ladan lang ki pulit ban pentikna bakan don ka jing penkhen ki kendon namar kat kum ki kendon om sha shu bakin leniam hakani ka jaga jngok kai namar bagakta ya khoj ka suba Seva and it was very good, so we did a nice seva. We did very happy with the outcome. Is there any disturbance? No, nothing. Everybody was helping. Okay. It's good only, the facilities that they are providing. How many times you are here? It's my first time. कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग एवरी ईयर्स आते हैं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुआ हमको आज इस बार तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से आए, अच्छे से एवरी टाइम हम लोग अच्छे से आते हैं, अच्छे से जाते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर साल आती हूँ, अच्छा ही लगता है इसलिए आती हूँ। कितना बार में आया था यहाँ में? थर्ड टाइम। Nakaliang ka jong jingsha de we bru ba so tanap ban yat kai hini ki jaka ki ba khampa mo khamtam he po ri hasi ka jong ni sakawi ru ade ru ba so tanap ban yat trekking te manta kasni ni la ya penbait na yeng na sam ban wan kai ne po mo jumbun kandang la poi hang ni apa ni la pa kibun kita khar ki wan na ki we pat ki jaka te haduk ba ngi ngim yo shu tang ban shondur ne bangin yak pengat ya kan ke jungwan kai ke jungi ki kini kita kharo along bu la shu the om be jung mau jembun haduk ba ngi ngim yo shu tang ka ban ong shondur laj loy te kan ne sakawe ru along na la dangi pet kat kung gini sign board bal abu hang ne ha jan jong ne ka kram ha jing sha la adam mention shai ha ba nom sha igni nu ja nyam ba ki non nyam ha mi mo jumbun re kum ba kalong ta pa de ni ba kini ki dakhar ki wan poi ni ki penlong ya ka kum ka ta jaka mane belai ke joki te kan ni kalong ka e ka bakta ni ki bawan na sha jangai ni penlut ka sni penlut ni la penlut bai kali le ni ka bai umnyang hanrai na la poi hang ni pa de along na ka shulong pulam e na mar balai tang bangin shondur bahala ni ngin pej baha to mo jumbu ngim yo shu
boros katang lu ewan sini ngal awan bunsen kamtam ngan li lo ngala he ngala san lo ngala kha sani ngawan mata hadin bun snem ngadang tharai nginwan kan long kumen syamo kan kham kan kenja long inya ngawan ya lam lang bat kini ki perlok jonga and then makiru ngaong bakadi bas tenat ke bakam kerja tapi pinju iba pok mau senam tapi segi sande lo kibru bisa nyai kai kum tu kan pangbak ngadawan sini halentil ting akendet and then ngadawan hani pok krem tang ban lek pe itu mau jeng buin ro ngim dayo show kan hadin pat nga request sikit volunteer tu long bangakwa ban shondur ni shondur lang tu pani sayo ban shondur tambah ba my point kalong ba si gadi ka tourist spot no long ngawan kum utoris ni dai tambah ngadawan long kada adon ka religious anggal ngatrai kam ngim da sotenat handok ata mo kata kadi ka jing per kundiat but ngatrai la bun briu palat kanum la ban accommodate han kadi ka cakaro ngatrai naka niam kasnong ni administration kan bahala da don restriction na niya tambang ngamtip hakador patkin le kata kadi kajing snow jonga nga tanga day mizo mo and then tambalong ngala khala head asan shanish po mo sindra ha kata kadi long kajing yu i jonga kadi na do miswa kalong kala i per bak hadin bangon po hin pa hey up ruko shwaba finchet da kajo ko umpiang balapin don kam up shwa namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo da ka bashet da kaneka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpinyang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we katham artli ki jala ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya kate ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau prthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan